Da, i 3 imamo naravno gdje provodi vrijeme najviše. Da li su na Instagramu, Facebooku, LinkedIn ili YouTube. Dakle, to su stvari koje ti stvarno moraš na kraju krajeva da shvatiš da je to bitno da bi ti mogao da kreiraš sadržaj i da kreiraš programe koje su za tvoju ciljnu grupu. Dakle, idemo naravno na vježbu, uzmi papir ili notes, kao što sam već rekla, zapiši sebi sljedeće. Znači, daj ono što bih ti ja preporučila da daš svom idealnom klijentu ime, stvarno čak i ako je izmišljen, nebitno, nek se zove Ana, ne znam, Tanja, Sanja, nemam pojma, Tatjana, kako god. Dakle, daj mu ime. Prosto da znaš da se obraćaš toj osobi. Ili ako imaš neku osobu koja tačno ima, koju tačno kao vidiš kad zatvoriš oči, ok, ta žena je tu i tu i ja mogu tu da joj pomognem. Znači, uvijek se obraćaš toj istoj ženi. Koliko ona ima godina, šta je muči, šta želi da